morning, good afternoon, good evening. Maya pa Aldo Cabalen. No karin kayo man partining ya tumanalbe, kin television man o social media, iniimbawal ang chismis. At ako po Sonia Soto. Karing may labasan Aldo alulwala rin kaya katamong reporters, ikit tala rin balitang king kapanwalan mi dapat tamong pisabyan. At mas dinanlino kapamilataning kaya katamong programa. Abayan da ako din kaya katamong talasuyo, Jenna Lumbang Parungaw, Paulo G. Santos at EJM De Jesus. O rin ring manimunang balita at katamong suryan at pisabyan. K-10 matatag kurikulum ning DepEd magumpisane keng school year 2024 to 2025. Petition da rin CDC employees dikil king compensation and position classification system at pamaglipat social insurance king GSIS, idalada king Malacanang. At City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag at General Manager ng SFELAPCO na Babes Lasatin, misabi na dikil king refund. SFELAPCO Board, sinalang sang kanu agpangkang kaluwag. At intamong atlong balitang pisabyan king episode tamong yening Aldo. Umpisan tayo king matatag K-10 curriculum ning DepEd. Makasadya kanong patupad ng Department of Education o DepEd ang ausandang matatag K-10 curriculum keng tutuking school year at 2024 to 2025. Resulta niya kano iti ng adwang banwang pamag-aral bang lakwas asama sing education system agpangkang DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio. One of the issues discovered was that the curriculum was overloaded with too many lessons or subjects. The curriculum required instructors to teach an excessive number of learning competencies with very limited time available for instruction. Nung king kasalungsungang curriculum ating 7 subject, mabawas lang adwa at magina lamong 5 ring learning areas king matatag curriculum, apin din ring language, reading and literacy, mathematics, makabansa at GMRC. By phase naman ng implementation aning matatag K-10 curriculum, umpisan dayti kareng kinder, grade 1, grade 4 at grade 7 king school year 2024 to 2025. Kabang school year 2025 to 2026 naman ng kareng grade 2, grade 5 at grade 8. School year 2026 to 2027 kareng grade 3, 6 at 9. At school year 2027 to 2028 para king grade 10. Ongoing na naman kanu ang review ng DepEd para naman king senior high school curriculum. O yan, muna tayo pumpisabihan ng tungkol kening K-12, K-10, issues keng kaya katamong education sector, pablasang megumpisa na ang school year, nganing banwang iti. So, ing metong confusing, kareng manalbe, at kareng nakakasabi ko mismo, balada, may kuyad ne, balada may bawas ne, itang K-12. Waling dimdam na kang Vice President Sara Duterte na dakalyapin yang pinresent na itang buong matatag program na binggita na ne yan Metong yakareng failure na inaus na talagang failure. Uling itang mismong objective na maging employable ring anak amayaring K-12, ang gaman ngeni, pa marirealize. Okay? So, in other words, para kayo at para ka rin dakal, ken DepEd, aline ay achieve o ay attain itang purpose na ning K-12. So, daramdaman tayo itang kayalili. Itang K-10. Mupin, anyang alben kay ining balitang pepakit, tamunan din. Pa pala may patupad ning school year. Kaya pa palang tutukim banwa, Paulo. Opo. Paki-explain mo nemo kaya kami nung nano ing ikwa mo, ikayong atlu, waling kinover yan lalo na uling ngening mga labasan na Aldo, talaga makatutok tamo king pamagumpisa o pamagbalik na rin anak king eskwela. Paulo. Tuto na, achi, ane kabayat ka rening gay, talaturo, anyan mika launching at syempre pilimita mong buring abalo itang makanano kalapit itang katutuan kaya itang sasabyandang ni-implement siya for 2024. Mupin, mismong ing Curriculum Implementation Division ng SDO Pampanga, hindi pwede na makasawap ka rin ang 11 munisipyo kini.
ila muna man at chison, iwasan dang discuss further. Kasi may kakadilema ng ano ka rin GC, bawal ang chismis nga na. Ala pang implementing rules and regulation, bistaman mi ka-launching, kasi ating dilema po, tagal lang ating mila obra. Po tagal lang, mi pakanano laretang talaturo ketang pisasabyan na mape, kalupa na nitang ilbenta mo ketang VTR, na ketang 5, ay ketang 7, maginalal 5. Pero ketang launching at chison, per se, ketang naging presentasyon ng VP Sara Duterte, ing pakikuanan dang midangat karening learning kay aspect itang literacy, numeracy, socio-emotional skills karening kinder may nanggagetang grade 3 ne, pero ketang nung makanano de i-execute ini ang yamang burineng i-discuss base ketang ikwa na ketang launching ning Madam Celia Lacanlale kapa-kapa nga na kasi po ta magkamali ko lalo na dakal malalyari na mumuna yung press con ketang implementing rules and regulation yung matutupad o di naman kaya po na malingola rening talaturo ang po muna on data mestra kasi tinasasabi kaya kami ay mamaping kaya mi ana hotline mi mabawasan na ba yung school years dakala implication kasi sige ika Jen ating kang anak ka magaran. Opo, ating ko po grade 5. Bayo may puntalan nito sa sabihan mo. Pwede meng i-explain itang K to 12 nano lang ande atang grade at saka rin. Opo. Kinder itang sige. Itang mong kinder tapos po itang grade 1 to grade 6. Patakay po 7 to 10 apin po itang junior high school and then 11 to 12 apin po itang senior high school. Opo, ngayon ita pong amanwan yung medyo may kagulong bagya balada K to 10 may nibaya may bawas sa itang 2 years aliya po yung burina pong sabyan itang pepalwaldang curriculum for kinder to grade 10 yamo po. Kasi ita kanong curriculum na ng grade 11 and 12, gagawin da, iya pa po yari. So, may bayo mo po itang curriculum for grade kinder and grade 10. Ngayon po, kinder to grade 10. Opo. Itang kayong senior high school, iya po magbayo, alang matagin, kahit ang karelang curriculum, makantay. Mag-senior high school na pamurin ding anak. Opo, ating pamurin pong senior high school 11 and 12. Oo, bala mo makakaya din eh. makalingoy Makalingoyan makabaligoya. Sige, pen. Opo, ita po yung lilinawan da ka rin. Curriculum niya po yung megbayo karetang kay bali kay 11 levels na nga katampong basic education. Ngayon ita pong amanwa ng Paulo na nano po wariing pa magbayo keng kinder hanggang grade 10. O ita po ketang ating bewasan dala po retang subjects na ituro. Ita pong mumundili wari itang mother tongue. Leko da niya po ita subject. Pero pwede niya pa mo rin pong gamitan panuro nung ita po yung kailangan karetang estudyante. Puta kayo po mag-focus na lang po ketang manuro ka ng mamasa, keng mathematics, keng history, makanyan po reading in English. Pero for the longest time, yan ang isasabihan yan di ba? Maski pa naman yung alayo ing K to 12, maski pa kanita pa minuna, yung panelal to talaga. Mag-focus keng reading keng writing keng arithmetic itang 3 hours pa yung house din Pero bandan tauli bala mo inglal to talagang problema atin pamuring krisis keng learning. Actually, saling guli ko po kaya kayo. Kasi po balo ko kay makabang panahon netong kayo po karetang taon talagang gugusal bakan tas sumasali sa education system kay bansa. Utang ko po sana, mamit ang problema kanita. Ang pong problema tamuhin. Nung kita pa mo rin po inakakit yun. Well, syempre, miayaliw ang konteksto, miayaliwa talagang bayat na ng problema. Pero in the long run, talaga, bala mo lalto na in talagang educational system mo, ating yung direksyon na ating magdikta keng kayang direksyon. Ating magdikta keng kayang direksyon, yung panahon yung magdikta keng direksyon na ng educational system,
ing utang tamo, deng loan tamo king World Bank ang pong International Monetary Fund. Nung nuka rin buring dalan ning IMF World Bank, kanita, ing orientasyon na ning educational system. So kanita, panemin sasabihan, ing educational system tamo, magsilbiya king interest da rin kapitalistang bansa, deng mga ragula bansang magdikta kaya katamo. Ne? So, sasabihan mi kanita, colonial ing orientation na ning kai, ning educational system. Kadua sasabihan mi ing educational system, tamo maka-focus siya alikeng pamangailangan dareng Pilipino, ne, nung makananong in Pilipinas mag-produce siyang anak, ang popang biyasang anak na makapagdala kay Pilipinas ketang progresibong kinabukasan, ne. Kasi bala mo ing pagsilbyana ning educational system tamo itang ausandan job market na para mo kareng itang biyasa lang bagyang makaintinding English, bagyang makapag-compute, makanyan. Kasi pining orientation, naman talaga para mag-produce tamong talagang critical-minded citizens na makasawop, makaahon tamo keng katamong sitwasyon. Kanita makanyan niya. Ngayon dakal pa mo rin naman na indication na bala mo, masyadong lalawot, ne? Agpang karet ang sabi ko mo naman na teachers, ang popandetan talaga aktibo ketang pamagtulak keng educational reforms, makanyan. So, metong yang, at kareng mapila na episodes sa kareng nilabasan na programa ko, so to speak, perspektiba, akakasabi ko ring experts, ing metong dan sasabihan, maragulyang factor kano ing teacher factor, ada. Kasi din kanong teachers, produkto na la naman ning maturang educational system. Makanya ning karya lang sasabihan. So, miyaliwa ing karya lang sasabihan.